woni Bible mu. Okoye Hega ho ade. Wohwe monokora pa wohwe Bible mu pa no kora siase ka no kora pa anka first born of Abraham no enya Isaac o anka Ishmael die tina Hega wo Obofour na wode nam desert so kwoto Obofour na to twena Obofour ka so wonsai o men ton twene men to akwara ntwene wo no masefo ena da twom do manim be sori Nyankopon abutu wa sori Awurade na omodi wo manim akira wia o masefo ne nkramofo ntinkramofo no wo munyansa nti wo ware up to 4 Ninya nso beche ajapade de pepepe dia mama no wonchisi obi ma wa Ghana ena Christopher se de pe ba ko pe na sabe nkwase asem oba ba ko no agi obi ba ba ma boso wajina boso esum nchire me say me ye ba ko pe Obofour so ye ba ko pe that's why kofa bi aka ho a wona de no obi antim mu na ten because wo no nya judge e ma Obofour me so me nya judge mfa ma me ame ho anase obi Bible say man nyina mom nyina kodu twabere ye wo Ghana ha asikafu ni bia ware nso nwatwe nkunu ni du sanka ye bone a ngombe ye nhira nti awo ho ye body wom ma wo me ma o sam what say yi to da be kura ye fa over kura ya ye ma obi ankofa bi nka ho bi too much GH and Obofour mini eguso asabre musheyina nana mo buswa enemy de majime dwade ana mo amunim de nam de dada ensem aba idika se wa wo hwe su benya bi ate e wasum na behu de ekoso e wo oman na yem papa sofupeni awoda anointed palace chapel ano me che Reverend Obofour na sentem se ne enim Ghana ha se nsem de amanfo achichiri bi de aso na ankasa ade achi ase wochina say say de bia tani asafofo de be so papa ya ma say prophet medo bi so ababonten say fun bi e be da na asore dan mu no papa we ene funu fare by ama anam so ama Reverend Obofour abeyi eho ano eno nkoda nchen wasa ba be kasa afa allegations ahodo ana wotu etwem na manfo de bon support ene weja ne yeresi ya wechi ene wakwa Obofour second wife na so do no ko honi mu ne keka ho shene bufa mo no nso abeyi eho ano saa so ena ne yere eye Obofour Sierra Queen Sierra no nso aba ponte abema message atesa manfo say we de ewo mo ebi mo say dabi we so osugu ni mu hu de ode ye eno de eye saa ensem na beto ponte ne yebedo mo suko na wo a wo hwe wetime ehu emunsem mametwa me ho brasisia ngu dem ha ne enwe hwe ba na structure hyehyem tine nipa no egum bebre nti ha ote akonwam a wawu mimi hu ni de ote akonwam a wawu aha itino de ma me kra me hu se wawu kra ni se tama me ka so mo nsori omo nyina sori ya no nko ate ho omo nyina sori ye no no te ho no na vi se ye bo apayo because uhwemu a even say ni mu ha sei no se ugina ha so o de mi ugina se ya o da fo ni bu se ugina sei na dan kakraka nti se na nipa wom ayema na obi atimu no edani a obon se enipa ni nyina asori but obi wo ha on sorry miso nyame anu kura ni me nyame djuma me very serious eto obi a asori a wan so am say na adantina magaso obi a sorry na ono on sorry ye obi sorry ti munyina mo santena se eje ono kura me sheda kan asem bi se wa wan sorry ntem no obi beji wunhira eti because am sorry na no munyina sorry fast still na se hono obi ti on timi wura se mi si from mi wura efan finfin se ti be fan finfin na me ne na mu na no a me fam no ena me beduru ha me ka so satam na hanum dade me onguyo na ye anwea enete na ye ti beduru ha se na sakonya ni sisei aso ye sese ne 3 1 2 3 na sakonya ni sisei ti first one na si ane se no ena watim etu watim sei ena wa ye sei na nsa esi from sei we nhwa ye de atata so because say enya asori nti but not na nsa si from no wa ye sei ti nanum ena mu nsa bie na ni asesei ena na sun sei na me hu once na say dey esisi wo esisi ho ena me hu ye ti ho na me be gina sei ena me say obi adibawu wa mu na mo te ya no no ene wa mo ano wa mu na wa na di we papa yi bae
budi nam say monkasa why na de papa yi bae obi am say me ka asɛm why na de papa yi bae man ti so bia kan etimi boys me enu at that time no mu di machi no na me ka kyerɛ mo say omo me to mo pagya akonwa no ene efunu no nyina ɛfa sei ɛna mo de kosi da compound yi so baby a me fa ne say kai isi ni moto no esi no ɛna ɛde ntoma ɔhyɛ ntoma ne bi ɛkata ɔhyɛ ntoma ne bi kata nanim te ɔde na nyame anu kure na asɔre no ayɛ yi kakra ko obi a twiniti obi a ba behwɛ nipa no ɛyɛ na me ka kyerɛ so mo nkɔ trans mo nkɔ da mirati ɛna ɛde ni si yɛ haya police car na ba yɛ no mienu but ba ko de ɔtoa so meti wo mienu ba ko toa to ba ko so obi kan sɛ na me mfia ya na mbese me hu sɛ descendant Ghanaians no de nyansa be hu no prade ɔto nkyɛn sɛ ye po bi amana be guy kokɔ no ho fɛfɛfɛ no bra sɛ yɛ sɛ matam funu akosi obi asɔre da bɛda ha na ewu David enworo mpabwa I know you respect me da na ewu ɛsɛ mo fa mic ne to bɛsɛ wanya dɛ wawu obi wu nipa baako na tam no toboas to ye bo funu abomu nipa sɛ na bɛbɔ na bomu fa konya black baako brem efunu wawu tobo efunu fa bra soro bajo mane ha o memfa wu nsusu fasise chia ha efunu no wawu meboa sofo sebra sefunu nice man now to on bra the unity on a conform media no share to white no amumi no momra Mushatala white. Momra sura. Fakunyanisia. Mom Roman Pabua. Oh, there be Mura. I'm doing for Funko baby Abraham Pabua. Mon chef. Chef, I know some person Pabua about Papa property. So, chef. Momra. Assume Mobra. And now I'm master over Fofuno. Tobo. This word is funny. If you never die, no for oh, da no do one who enti at least if you the nipa be so ya be 4 and ashes e will get meboa nipa wa sori ho nipa 4 mo mfa funu mo ya sori o ye ha efunu me nyane ensere o funu o sere efunu mu na chief ena obi ya asore montam funu no mra soro twen emfa nkontam asu mu so funu no mu ye oni mu boy ni mu pa o ena odi funu sei mo mra manim kakra mo fa funu no mra ni mu mo fa mra ni mu ena odi funu no ba ya efunu no kura sei ya o ena Obofour so aso ha efunu o asore fo ya ba ya di funu na ba o ena obi a wada no konso opanyi eduru ha ya ka konko akire yenko yemfa funu no nkosi aso da mu honi fa funu no tia konyo no ebada na asim odi da su din opanyi efunu ni ena omuri si mu an no mudwane ye munwane mutumbo munwane mfa ha ase munwane nko ho munwane mra ha ena edi funu ni si ho se ya muni machi boko 1 by 1 ye dwane yo ye dwane ye di funu be si ha try ena magically munwane muni funu na so wi munwane o ma dwane ko ena magically o ya churo midin agu funu ne ha aw sanya magic ya bela no ho same na me ko si ho anana manimu tale funu ne ho
Ena mensa tare funu no ho. Ena ani bi su efunu ne kasa. Obofour na dem ba ye. Obofour na ma mesia. Ah, nani ayada na hu ye. Asana mi busa nyansani. Pre no bi busa se ayada na hu ye. Ah. Wo kasani anka bi anchesa bu nim nyansa kyaye. Efunu dia obre beda ho kakra. Ensori da. Ana efunu na wawu no. Ebo mama ne yesa me na me ne baaye. There be question. Ene efunu na busuani bi beka kira mo se o mo de ne ba ma sori ana. Efunu na o si ade ne be si wa sori no e me busuani. No, enipa bi ya nyansafo. But o kasa ne ye mfiwa, nche so de nyansa kyae. Ene nipa 4, mo wa ma so da na nipa de ade be si ho. Aso na ye si nipa wom. Ena de ante sa atwere ho. Na once na woni hwenum. Ena sa. Ah osofo. Obi aba ho mpa ebo. Na o yale. Na sa wantimi ansa na yare na wawu a. Why don't you admit? It can happen to anybody. To one must ask someone and family and to swa. Na yete. Too free set. Osofo bi na ono ne hyenkofo achi so mo nsame. Mire bi ne kasa so Obofour. Sa asam no kwa do mo kan ma anye ani. Nam si efunu. Abrante mo bo woni nya sa na efunu ye din na da ho. Ah, woni mu wu kra se ri ewu. We ye move mu wu boko. Damena so na ewu. Are you with me? News will be a capture. But there didn't to sway ye no. There were tears on our back and so your bar. Dear see when I saw them by or say a bema. And so I say Obofour. Then I am here. Yes, I am a sort of bent. Yano. Me call her. And now we are a police for by no one will be this Obofour and a by. And now we are soft for chairman. No be allen am the neighbor or some umpire man. It's neither here nor there. I will tell you. Was young Cantiano Kekeu. Said he was in a year while an effort. Said on any my and F, Yentimin yet, yes, I because Yawaladi a young penno. Young Cantiano. The reason why I am pana, now me yere, don't only tell him fearness at Madonna Chow. Are you with me? But therefore, I'm a deba come for Cassiamuno. Men found come guard him. I'm telling you. If you know, sorry. When you be one in America, but you know what they say. Jina never come on a casa, Ocasa Mako. Hallelujah. To talk is cheap. For ya PPMO Ewo Hope Generation Ministry. So for Penny Odano and so for Eric Akwesi Amponsa Dodona Inimnas Computer Man. And then so Nyansa Kesia Nyakopon Edia Domino, Petina so etuyefo akyere nsemu amamu bia so enya eye ehunimu ewo ensemi mu pamana man akwa ba sonko embrajmete no eso. Odifo Obesi mana what say? Yami adom hu ye wonso e. Yami adom Kristo akora yeso. Ama da pachi. Nti nyansafo hia ye no. Wanya yechi amayen. Odan ne ho ede nanim kire nti wodi nyansa no due yi mu. Ti efasa akweso achi ya mo boss. Too much DH. Ene nyansafo a omo hwa omo comment nyansa. Eno anu. Yami nshaw na odifo asena watwe afa no cool lectures it say graduation e kwesen. Lectures good. Na nyame adoma August 28 and now you will confirm with him a year professor.
So near that you ground. Many other generals more dear, more the Mwadajimam. Yeah, that's More and or my channel 40 Mwadajimam. and I was no adaji. You know, dear. Any other movie, I only back. You. Yeah, there was no adaji. Na, yeah, chef. Nano, your bar has seen who the foot to come emane. Reverend Obofour fa one Auntie B. Woman team at tea. In an intercessor, come on, costu with tree, or Auntie B in team. Only say wait till futu. So, let me say, Penny Cassa. Na you majoboko. Me wa time wa me di magura me twakwa. This am around make us a penny. Amma because social media nan koda eba no. Enya kotowa eda ho emfiri hoda. Auntie be frame na oda masepa every some me number 2 ga. Ti ma me fan 2 ga na me wire mfi. 0244 571050 Mrs. Sugi 0244 571050 Auntie be a frame. Asa papa me da wase na me hira o kasa buo ni nidiem na me hu se nsema me kaaye no eto na koma so asa papa ne Reverend Obofour yantam titi yo emo nwa pa sa manfo se oba no sa nam se mate me ko bekasa adwuma no sa neti na de meka ne se edano interview no aboa titiru na ma Auntie bi akoma ato ne me fi se waka na manfo anyini ni na so de meka ne se branemu ye mo ne bede wono na wode ne ho na wo se omfiri asore mu ti so wono watimi abie na ne se omfiri asore mu a se court kra na ko gina ya wo se I put it to you say me mfiri asore no nti ho na Ghana fo no nkan no ntum ni pan so omfiri mu a wo akire ka bibia envelope bibia positive nti kwanatum because otiase ni pa otiase na say wo si mafiri mu wono si omfiri mu the Ghana for how say nti me makama no atum wo kan no tum wo bi so nkan no tum fantefo say kan no paado na ya na amamfo kasa na it's too much the power de no what na se wo say me mfiri asori no so wi ono na ko na asori Obofour pa wo mfiri mtu so mfiri mu a wo ye news ba ya esa se ye somu ayo na de Ghana ekwo le bedu mebi no abayire ampa na ye free eno eso no na wachi ye mu odifo bi babontin prophet major babontin be ye video illustration kire mu kwan ya wo ya asori ya ye di emu bepie mu asori ho atese ne ye de bokwan egu nenim ase na se na wo kire mu ne nsema na wo ka no na yakoye se de subo no sa de besoa Reverend Obofour ya bim obi a ye ka Auntie bi asema nka ati akoda kakra no ese ode subo we su bebu mu ma za manfo sha se kasa na Reverend Obofour bim ono abim sa asem na beto dwan oti ho nsem bi enchiremu no de tu dwan oti bi medase pa metie mejo na de na metie Reverend Obofour so de na ade we sa achew efun issue no achepa o afini asa akenye bi medase enne na mepese me hunu pa se social media no eye binum na brebi on paso mo twetwe ntokwa ba na wo so abie wo so ade wo so paso wo so de nya views no more and followers more no mo so de nya sika mo de sem de original mo de papa ana ntuyo mo kika ansam sa na se eye ntokwa bi ana abo apayo because do bi ana mentia se hwe sa efunu ya major yesi eye dikosi na sorry edem ho ana mabu wa mi ntwaneti ana meka sase panyini ensembu wa yan kan manansa nanan ko yese de netie ne da sa ntuba kasa ko sitape nyame ye wadom nyansem nyame de sta monim misua de bi
ko ba bia mesua de akodu me pesa ma dwen mo do mo na oman ni nyam so mfa so entimi nkoba se bedu bia mekasa wa abra tem ni yemamu da na medi atem wa abra sem entimi nyina mfiri ma no da na me ko no bokoboko no me pedu obayiri ti abaka nsemfo se de omo mfa de no mame a omu nyae na masua ma de awim ntam ba bi Asante fruit me kan fruit yo prempren asante tu mfiri mu da na nsema ye din sa nsem bi wo ha me mfa nyansa no ntu wiem enye nsem nyina na obati a obayia no ya won nsem bi wo ha nsem twefo bopini wa enyia no. That is the ethics of the media. Because more and more, so you always push the people to come out with some chance. One hey on him, no can see be any wazoka. My memory made your sucker. Minya kuma Ewanyamimu. Yeah, Jumanache. Into me from Minya kuma and I'm a bar man. How? Yet the lady mad in the son. A be also been your be also be for sire. Dear woman, so what ya simoya? What's now or was so? And now, we chow in the funisiho, a chow, and yene. Oh, yes, sorry. Nyamia wa dum. Sadi and a buy and a one could fiasi. Yan jelu. So, Nyamia wa dum, se fidi sum crown or bidiba sumwa, and then what Fidiana shine, I'm offering. Ay adia edawa entimen pepem firi hoda abaye nyansasua de ama wo se na sa mo ya asori ya woni na ho obewura sunsum se die nya ma security fo enkomra oshes nya alert what I say every temptation becomes a lesson to each other nti enkanui nkemejo onsan kofa mabi Sabibi awo woni kwakubofo ntemu a on confronting se kwaku sei na ewo me no ntem obesi etwa so period sanhwe ye bedu tembi ye beka nsem de bia wodi cho metena se di hu se so be di di pa bia chi ya woni mra wo so no no ogu hu ni ma se poto wo social media meridi ayibi nanse pa social ni media na da ho no so wonim kasa atix ni utirimu a woni mra ho so no obey light which afobon so be cancel pi begin e be baage so bedu time bi no ye won say wo ye light which o kasa ayemfa o sie di fra be si ho na me ada worum police for bam uko police station ye be hwei why vindicated wo sane wan ko da fiase de anka baye yan se ma no da suma so nyame pangu sanke yesi mejo sei yet nakotum nyame manam paro nyame yi wa firim Yesu Kristo so ya ofa munya bi ni wei titi asuafo twetwa bi nam egugya so ne ye chi hello dia o se mimpa bibia se mipa John ne ti ye twai enie afa ohun de ye wokuno kwa wono bia anto ebi antome edifuna besi ho a ye de emfa nse ne nipa no kwa yare ene owu akonyonu bi ebisi masori 2003 2002 ye do obi free akoso mobile wote wana busuafo no nipa nso okwa kotokodi o so obedi kodu opi afa ye asori ya ye bayi udi na ye me o shaba ko oni secretary ye feni ketan o se ajahwe wote akonyam si ya no wana ko asis ko bo police for man ye mo fa na ko ye ma members ne kata wo me ni one time because obebu bia bam no motam ko ye o mba ye bibia wie ya efre ko twetwere ya na busuafo no omukokko ye eyino hu se yare na kidi no owu dada nti wato na apai ma maso biem efiri se me pesa maso ne ye bi ejina sanka me ko boss anka tene area ba bia anka nipa be tag me se enye papa nso nipa no owu ni wu awie wanyini nipa be 75 years sabe na mpiti GTV ni PSF senya me frɛ wa wode wo soro nyansa nti na o sese ka obi nyansa o mu se urade sa asem wo mejo me soro me maso biem nyame wa dom enne wo ya bonantie se obi mpo na sumu fidie sa nyame ama fidie na hwan fidie na nso wo nan twaso na nya nipa ba ko na bewuo ye de ye nipa bia bewu na dai prophet fo ya so kakraka yi na dai si nipa ni bi ngu de bia da ye wo mesi etime de obi banti ha wo ba
Ni ye hwe na o yare na ko deep pa edina. Obo oba no doctors are reject no. Or declare na say won kwa. What I say? Yes kwa. Declarance na ba ya reject so aka ho. Ko na busuafo so ye onyame mu gidi nti ye hwe. Obo a ogina tu ade nchi obewu. Nipa no so wu a ye nkasa yare bi na akuno. Ghana fo be kasa wo de na ye waso nti ye hwe. Na de ye pepepepa. Ye nurses so ha. Your doctors on be check your pulse bibia. On say start be on say hospital beds ni bu ha. Ye do to check bibia wie na sanye papa pe. Ntempa ne ya bompa na ya mama fam ka na mko ba bi. De be bo ne de si nti sa no ma no. Se nyame yi madwa afiri mu a ene yi won kana no ntum wo ho. Na won hwe de e da nanim no wo enko nanim. Paul se me pre akon kai de da manim na pesem du ho. Press toward the mark. Baby episode do no preko. Say ya hwe ye bedu mrepe no social media ne begugu ye nsore. Mamema kwaku bofo so. Kwaku medical ma ka kire wo se. Enye bibia na seso ba abonti be ya no. Okun asese e wo kono. Abaye all round. Efri. Nti se okun no sore wo so saa. To prove to the entire world say we are matured no is to keep quiet. Sir, you can the bema koku Obofour Obofour e ho atono no e na me kire wona no. Ame fa nyansade bi mra. Media for munim but mo ya monka. Say wasem ba media eyi no so ne ye kan. Eyi wa no ye di mo monka. Acharia na wotwe na wotwumi you ade foforo beba be twam na odi akoda omo kan de no jai because usu we ya no a another caption will come obi from nowhere so beba sekis na me yiche wona no once a piece of information o machi ache ndo maboa me ma media minim na the social media me nipa bebre ni matem enso once ma be so da men so ma wonya big platform na se wo ga bosi ya won san trem nkosi yo me yedin because at the end of the day no won kasa wo social media no so ma me member ba ko nyai haba enna me ya sori wa nkonya suru fom nyina ye ma dei nya ba bi no pakekas yes abetim nti die nti na me ha me ho se obi akoka masem nti magumi ho ni masem meso so makotwe camera na meso mafrem na ne menye amadwen se mpese wade de meko eti meside Obofour se we ne nka hu hia se nko ba abontene be ya no efri se nyame afre wa enimguase obefam atemnie obaje umfre wurade yetiwe na tura be kura man kasa misimi TV so na ye preach ye yeah, it's on the Facebook live, no be commenting. You are fake. There's no prophet in this country. Where you are fake for the be a nipa better. Omo praise me nipa better 1,000. Nti na ese me. O ka se me fake ya. Enhye me every say. Enye easy say. Akani ba, twini ba. Me free Israel. Onyankopon na ne bobie, ne nansie baby afri Israel no betimi aba Ghana awurawura mu atratra nkana ha ko wura asante mantam mu apeke me yi me nti ka se me fake ya enha me wonkom nipa oso ye fake no wo ye na se wo yi ni picture no so a wo hwe ani mu a na enkoyi ye nti se nipa no wo kwere plan for what enna papa bi free US but sofo wo ye correct na mse ade wo se ye masha that Facebook YouTube we do atemu 100% ka abeso so na mso me dey trend so ma ya won so na mse say how so dey me trend with me from sir afra me yes wo hwe me wo bonse bi obefra me ho wo hwe me okay wa yes how so person me di watam di nya di so ho hia me nti no ma bi wan se me ba ani me nua kuma kokobofo ba me dey wa fam no ma fam dey chensa 2008 to 2010 so for be anyone who ba some sin me computer mamte da
Mama kan se mi fancho. Ensem twani ba ko bi. Eno ye madam fo. Saba no ye adwuma wo Happy FM. Ofiri na okoye adwuma e wo Hot FM. Fe na aba. Wo sopa me. Sopa me wo Hot FM, sa sopa me wo e wo Happy FM. Saba na ade e fe kwa ache. Journalist bi we kwani nyame fa no kransi. Otimba mjo se menia. Saba mte wa ne day. Mesenya hwe. Ankasa. One day na mjina masoro mse urade. Sansem twani ya wo sopa me mo so so maye sofo ne. Wonso ye sofo. Eso. Nti kwa Obofour. Asro. Ye wo famo no. Ebi kura na ye mpagya ma. So timi to obu asene se de nipa ka no. Enye no kura. Yenka emfactor enye ohwe. At the end of the day no, nipa bi ne bi anadwene mu ofamo a ebi obesa na chikaka na nso se wo ye nyame ba ne se nyame na afre o pa kan a nipa no ko pesa ba na se de omo ka no enso so ye no kura dia ene ye ebetimi affect nti hey me true challenge no mesre Obofour kwaku oni me so minimo mentimi nyo bone sa na wo so ntimi nyame bone na de wo fam ye de empanyfo ya fa bi mu atere de chance a. There was a time me pake me car o masori ha. Amen ka se mi tu anim ha. 2006. Pake wa. Saba ni si canopy, afena na ye ba si canopy. Canopies bebre. Na pake me car be na ye FJ Cruiser. E ba so me the first person bi ka to bi wa kra. Na ye wine color. Sana na boso me Jesus ahofa su koto na yellow one. Na efeyi mapake wa ha. Saba na me wo branch e Obofour bia. Before ansan makokumase. Nti me pon ha no Tuesday na nwumre me Obofour bia makopichi na Wednesday anopa maye kumase. Na Friday makoyi kumase. Friday Wednesday maye Obofour bia. Na Friday makoyi kumase. On to no from Accra to Obofour bia to yi. Mapake me ka. Anwumre be 6:30 ma wie mi betu. Ama sofo na di kai o omrika ba ko biyam ti me betu mi de no na makọ me spark car no ba ko fa ya labi was a prof chen am there to reverse was a prof bra nam se adai was ma se bibi ye sei ye see ye ko we kana se na akwada ya wo na wonya 3 months be ma ne de achichi ne de akọ me kana se ei sabe na nipa ne bunkamba me ye won fi sum ntampa friend tamafo ye ombai ye ma police for sabe no ye ko dansoman ko fre dansoma na dansoma police for bi wa ha ti o mo ye ya chance no frefre o mo ne frɛ sisi for bae na o se prof mfa won sanka ti o mo ye ya fa o mo ye investigation ye na je se sofo ba ko won tem ha na se o ko bo ba bi pa sister million so me sa no ba wa wo ba just nke ka no fa no so a say sister no se woni be ma wo ye be ma no hwe no se nti akora no mpe no ne police for chere sister no e ko police station nsam yes I saw phone mo no e bit me bomb mo ho pa se ko sheda di mi nia so fi bone na say ne dom mra asa na say de me ntef me kana kwechira o se me to can the fan so sabe nka me dem bi ko afa na nka yi me sir that was my greatest temptation 2006 manam kamchi 6:30 p.m. kamiku nti asofo ni bi he eteme de mafamu no me wa platform so ya sorry those days 2008 BNI for sabe BNI ye be chi me say ade me koi oba na me wa no ko bo ko adu kire o me say atuo hihia me hu bebrebe sir ya me pese me tu aban go woni mama ne amafam aya mo check me records ho osofo no pese hu tu aban ai sasa aban ya no wote so no na oba na nam na tie no na ne nua panyi
enso ewo mu edi mu tintimai me gina platform to say they came and arrested me in front of the congregants. The social media ba come ni wiase ekobara me friend lawyer obo was out there born ebe because dem 2 days omukọ bo me search ye bibia na pastor ba ko peneda mi fia me de bo me ho bai elkwa na ye lancest and some of my wife and those days what kan ye nyina no nanya no kore nto no na oguso na bia egui oba me na anagu ye e do so for aware no o free ho radio station to radio station I had to have oba no ice ena enya ela mane de bankra ba bi onam kra me ho no ba ti se medi wachi abedi akra enyi no baba hwe mane no ba me kan kra kira wo mane no baba hwe me kan kra kira wo se de ma fam no kokobofo mu nhia mu kota enkom ba dwane wo ntimi they will run away from this country. Nti se mo ba no sa so da no so ne agina mu se ya menkasa kwawo edu tembi se mani anya diankani pa bunkan fam so se edu tembi mani pa se me ama sa so fo hia na me ba pe yesi computer ma wonye ebe sin na kura na ebinum tag me sa because omu sumfidi ni sumsum anyime me no tu emeka no kura se meka me dem sa be si me bo se sa so fo ni bi pa nyame a onyo ba bie manum sei ahwie edidi ti egum se wo ha no sofo unyan ma sofo ya what the message say ba me ha sa media mentimi computer ma meto no me ni adamfo metumi ka kompebi me jeja me ho fidi sum yetimi suma ma omo ho fe ba so de ha e ma fe una say yes man ye na ya so say nyankopɔ so e fidi sum for we yes nti da bia oba hu say ha me ye me counseling me fan kodem na obi akɔwro sabi ni pieto because baby amagidian kodu on sem so ma na odei ma na oya obi ahimi Ghana ni wiase asante fruit mo asante fruit nampa nti media nsa da me ho beba asem de ma we ni pa bebebe botonton sanso wodi o enso no asem de ebeba nanso me ye nipa na mo wo nyanse na nyame ka me ho de me de mana mo be sisi nti je kokobofo wa fam no enso so be kasa sa asem bia na baba bontia be ka de a ene obofo omama wasom nyu da o sa nti eno no magunti na de bia da wo na so mo nso mo ka baba be ya no the more baba be replan the more so na obenya foforo ena dan so me fa fidie so aka kire kokobofo se nipa bia ono ma ya adwuma pen ano bi o ha obetimi asolve nipa bia no ma ya adwuma pen se bo hye bi ba mu a just settle them and have your peace of mind na ye wadwuma na di wa femu ni e chiro betimi aka se obesa nipa no di enti na se na wa fam na se oda so ka kana fama no we aka to se no kra betimi asa ni chi aba aka se wa be man ska mo ni dan onko anfa nkoma sa dance for hwe ewiase na e wo no asu na nso eye kitikiti ti se yo onse na me ka nyansa sempa ewiase no eye kitikiti ti se ye social media ase ni afin se nye hwe enso ne me ka no kure pen se 2 years to come no hwe ya television station wo kure obi ankohwe obi abefe social media no first ye sha se no ya bochire fo nkwa na hwe meboa ene Ghana obi a ye grafo oka ya na akoto uko police headquarters ya unko obi behwe uko military obi adwuma bia mu asode ne obi court asode no we social media anei ye asode na e wo TV so no na Facebook nam YouTube nam abe no edam bebia eti se wan hwe no so wan brande wo hu yiye na settlement bia ma bebia se abo wo ka ni biro ye won sembo wa meshi Obofour me ne beka
kwaku bofuwe atwuma na wafa ato ho so a wo ye no de obahunu no wo ye mu nkito o mekan kwacho na me dia tire computer ma e obesi na ye woni pebo ha ompe me kura me dia die me waga na ha ne ye de tage me se me ya azan ye ka se me ya azan ye de o na was a time me nam fofo me ensa na nam na dwonso kan me nam dwonso ye me nam fofo sori keka kire asofo na ya na ju fra kaso keka kire asofo se computer ma de obegyina so da ho dwonso gu aso ni begu Omo the tag me say me dwunso gu aso da ho begu nem na me no ka se ne on fifre mete fa se panso on fifre eye ni bre sa aya di atag me say there was a time me ko stay madam me back to asofo asori e wo ayi kwan so nso mo kwan so so ma me kenya me na nseli sofo no hu se me de ka besi na asori ho pe o ma na sofo nketo aka jem se me nkono me ba ba dwunso gu na asori da ho abegu no and it's a be akoye pa sa sofo mu e be ka bu ma ye ba ko o man ga no wan ntimi nye pos asa di ni birthday wato nsafra difo nyina ma ye koi me na me kura sika ma ye ayi fundraising agi sika elu ta ma wo be di ni birthday ye bom pa ya ma no o stop asofo nyina be sister ni nyina se on nko ayire na mfa na santo no so mom pa ya ma no o ye nyina nkwasiafo because ye na ko nyina ya target ye nyina se ye papa me was so dom se asiwo enti wenti na da bia ma so se me ya no ene se ne ne ene te me wo pen drive kura ne nyina besen wo enko so nti kwa ku bofu woni mejo mumma etu nkotwe ne yatwe mona ye chia mo ka bi kire ye nti mo so mo chia ye de ye di nka yo is mo papa this year 1 December na ko 56 professor me ke kako no professor no me kako nti de na eda yenim kakra no retirement amen ko retirement me yini se me yini ko first na me gina wa me ye djuma kiki me djuma ye jai nyame sunsun ba me hurusi ya ena me ntimi e ko no boko na masofo nkiti no mo huri ko sa ai akomko atochire eni so ade hunu wo ho but ahode na ode be huri no esa ahode kakra ka ato boase ko sinuane ye di stam ye chemicals ko huri ma wachi dompe gwa wo ba no madura no later na affect nti metu no me yusu mere kakra aka no sofo de wudi na di ni ya wo che nti kokobofo so be so di sofo pa se de ye di sofo a che di amepato waso we sisi no sofo bia so a wo hwe me wo be so di sofo cha ho asem beto social media ne ba bia nyani na so yi ano because the more we yi ano no na wo lose credibility anu ye hu nsem ya yakomo no ebre na die tia but me fam se ye ka se wa ware oba foforo de ne ko honeymoon e wo UK hu nsem nya no so wasa ba be ye hu so ano se wontie hiafo efutuo ene onye de obeti bia no be ka ne yere so eye kwinsiara so aba chire so aba be ye video ka so no believe in the law of karma nti no wontie de ekokoso no ache se wojidi pa se na law of karma netie no de odi ye bim no saa bi ne de be ye na enka woyere nka wonu de nka wontan kasa se wokunu ye mpo no nko no tie chi obetu ni fo no so abamu no ono so fa ne de won na ye fa community way very simple nza sa bofo be ya no unu di eni kwaso we ya no so ye wo hene me masem bia me fancy ye di misia konwa so 2011 paramount chief atia konwa so me wa ha me dress se sofo me kom am dress se wo hene so ya me komfo nyina hwe me omuni izu wa na namponsa na e fam na namponsa kakabo the first akonwa din no wonderful otumfo na msom ya de misia konwa so na ma me nkonwa yere yes oyirechi aya ma me konwa yere me wife nim e ya mamre ete maka wo social media ka bibia enye bone se woni nso wonti ase na ase nyame a wafre me no me won konwa yire nti wo baba be ye afre me so a wo ya so na ade atade nhye me a na waworo kwa ya se wakwa wa bia ka ho a de nipa be kan se wo ye sofo nware mienu
Nka no bi mfa nkyerɛ. Kokubofo ware bi ka na yere ho a. Opo be ware. Opo ware. So ye ohene. Ya fa nse ne sofo a wodie no de aware na yere no a. Na he ne yesusu ma na kwa so ware bi nka won so wende. Yes, and the question sofo ware bi. O say The question sofo ware bi. Sofo he. So opo ye sofo na person ware mi na de obi beti ma kyekere. Me ba Abraham amenko. Yeah, na mo de above. Yeah, amenka Abraham. He was the father of all saints. Atinifo nyina agya. So ware Sarah. Ware Sarah. Awo ma no. Na koda ye fe ne Hagar o te Sarah nkyɛn. Wane ankwanyem no. Ye no china obo na ye Sarah ma na Sarah say, "Ye, ye be there you have no option than so be engage no. Wanware no. Anka na ye Sarah ho. Wanye engagement anka ho." Hey, woni Bible mu. Okoye Hagar ho ade. Sir. Uhwe mu no kura pa uhwe Bible mu pa no kura siase e ka no kura pa anka firstborn of Abraham no enya Isaac o anka Ishmael die tin Hagar wo Obofour na wode nam desert so kwoto Obofour na to twena Obofour ka so wonsai o men tontwene men to akwara ntwene wo no masefo e na da twom do monim be sori Nyankopɔn abutu wa sori Awurade na omodi wo monim akire wia o masefo ne nkramofo ntinkramofo no wo munyansa nti wo ware up to 4 Nyan so beche ajapade de pepepe dia mama no wonchi si obi ma wa Ghana e na Christopher se de pe ba ko pe na sabe nkwase asem oba ba ko no agi obi ba be ma boso Wajina boso sense esum nchire ti kwaku bofo meme ye ohene ni wo menkonya yere eno no nsi me heaven for kwai Nti se kokubofo memfa na se wakọ wade bia ka ho a we Ghana fo ne mo we na dia se ona de won se wade ne be ma no so obetimi arade a e ma ne mienu a what is wrong with that mom Kristo sum na yeso mom nya no bi ye o Maybe say when you man you e dia sem enti osofo de ye e ba eni de osofo jina sofo e yes wo be ware ma mi me ware mienu mere ya baako so osofo de echi no wakonya enkonya yere e wo ahide mu tie me sesofo de ese megina platform so mere ya baako pe but enkonya tie ne yie nye sofo yere nye nyamefre yere enkonya yere ti sa wo so won ti ase ya akọ nkonya no ho a na wa ba ne fere ho enti asofo bo ware dodo no ye omo de na nye be se won si suma me Mempese wo be ka asem bia pushi nya kwa ha na me so be twa se wanyina me so ma che de woni media ethics no we se we yi ano na Ghana fo makotwa ho kakra do pe de na to abo so me pa chopi wo be ma na onya esika apeso ware do wa menka ase ware so your sofo na me pa chopi me de me sofo me yere ba akopɛ ba mu nkonwa yere so ho nkonwa yere wo sha akonwa num odi pamposa nti mempese mo ba minim caption amade be ba minim mo sam trafo ama Ghana fo aso mu dia kwa dia meka mo nka caption no makofa to nti me se me yere ba akopɛ kokubofo so yere ba akopɛ na se wakofa bia ka ho a wona de no obi anti mu na ten because wo no nya judge e ma kokubofo me so me nya judge mfa ma me ame ho anase obi Bible say man nyina mom nyina kodu twabra ye wo Ghana ha asikafu ni bia ware nso nwatwe nkunu ni du sanka ye bone a ngombe ye nhira nti awo ho ye body wom ma wo me ma o sam what say yi to da be kura ye fa over kura ya ye ma obi ankofa bi nka ho bi o man kwa mo ba me birthday mo hunu me ma ebi no kura wo fe mo hu me nananom enye fe fe kwa omo ba me cha grandpa to be am here sorry grandpa the time is gone close the church fe keke bo am kwa no wa betena grandpa wa bre ni pa mo do so do mo fe keke on se de fifresi free me enti masira se mo ma ye mfa obi ho dadwene meto ye nso nye sa pressure na be ye mo obetimi di obi ye ho na onya pressure kokubofo na de no ho so akwa ware sikan wafu so akwa ye de yu oto no pa e wo pa yes se mumudi wanya bone da no oto bo mo ba no memeti ya mentine ho e adom bi kwa nti sa wo wutu e mahu
na mo se me pew me bibia ma wa na so be ye se bi chimifo na betena ase na wakọ na waba na de obedi be ye wo den dia eni wankasa wa hye tuntum atum che he koso Yakobon bo ni pa bia wo de wosuru nyansa Emma wo mo ye smart wo Ghana ha nya abochi o manya ba bia si obehwem wo abochire bemma bia wo nya no adaworo ma edu ne nyansa atofo ba de nyansa atofom na bemma na daworo mo de na fa na firi Ghana na wo abochire amfana ma papa fa no ho enye de ne nso eye fa beta dan Ghana ha nti sa wo ba na mo pa jense wo ye boni to ye boni nka awurade bie kwa sa ama na mo koi ene sa wora no kwa ma so hunu nyansa ne won so timi anya adwuma ye abobra aba citizen etimi ye japade ye wo Ghana ha oba onko sesere nkonko deda hotel nkoda ba bia se Ghana ne wiase nyina ye kasa ya ye ma ye nimdie no mu endere na ye nwiri ye nan kasa ye ho danse ye be fa nipa bi asema to ye se so adane twia pia to ye tekire ma so firi se ye ka ase Romani Igbo wasi Roma asore na na mako ye me dai min kwa asore bia ntupa say Roman for emu nipa a mo ye Nigeria for Igbo for adwene da be se na ade nche na onyina ho no yo ya tete kwesi ade no so ne numu aye no so wo mu bi kwesi na no so yo ba nti oba sima ye ni kuna ya na ote na boa nti okasa nyansam wa ankasa anko akire oso obi anye kom na kama dibi be yi obi anye sa eye oh na kasa waka ye tiawa wawie ati ase pa wawie ono obi ani asem me tie yi ye ade ba kwa me ye timi hia manfo pa na se so study me a won se media na me nimu on comment fake na me so me reply o so wa na do sa twere nti she fake abo se bedu bi na okra won tebe fake sa na ba twetwe me mfi won se wi ase won obi ye bibi na okama no mfi no a eyo nti ko Obofour no maka nsua me de mam ho ye hu no se me fi wa me fi ana me so me to bombo ba ko di be 3 months ansan ma to bia kan bi ko ba ko me to ye no na wi ko ye djuma ko all around nti me to bombo chance na me nyansa sem na we am video am de ko tu we ya se no video to wa ya se siko to wa na ko jisu woni hu me picture ko so oni mi so wa fa no mam ye no ala sama to bombo ana me kan nyansa sem nti de meka na se ewiasi eda wo kakra de nipa pe ena Yakobon de ama no ena de nyama so pe ena nipa nyenye de nipa be kan nipa be di akire so be di de nipa be kan akire na nyina be ya no de a oda wonna obenya sleepless night na no so be ma wo kidneys nipa be ya wa na wuti na ye o ya na wo kidneys no na wo se no lungs na wo se no da dotwo nipa be kan de be kan he ma so de se mfre ade computer ma woni no be kan na won so ba oye nyame nipa oye odi ntu kofie na da ba Obofour se menkasa maso wonan de yare yebegumi fi so kan kwase asem nti maka de ya kire Ghana ni obi a wo hwem wa beche nyina se susuma obi wasem nya wotatwen nkosi da bai na beka on kama na sesa memeti yi wonti menka mama ni ade no mfiri mimo ni obi ase na de asem ba me koso no so ne ko yo nipa bu a wona ne ko nyansa nim yo nipa bu wo so ba emmomoden se wona ne ntembe sei se nipa ne yeso wonye wona ne ntena sa ebre pem no obetimi asesa ba ese ne wankasa wo pe na abonti Obofour ene oyire monka ma nontum na monsua no mapi na medwo so enka nontum monsua no bi na ye ni aka nyina so yenhwa akire kakra na asofo no hu se ebeside ne informations na pia abontene se me ne wonya asem wa de otame be ma information de otawo so be ma information ekwa bi be so anya me number no bi so be nya wo number nti wo ne fam de o hye anuanom ntam takra wojam such people are very dangerous nti nipa bi ana obi anya beef you very careful na apply the wisdom fatenase asombajo if the wisdom is applied wo beto ti so onye obi ana na odi ti se yanum se ya se ma we oba na abekame a woni oba woni nya asema de waka be ne ye pa na de masachira yenim ba bia baka ebe oba na ya pa menka
To your bar. And if a partner be mak kan ho asem pa di wa taba yo. Debi. Ye wo honam akwa be mak e de to ho a. Nso be yes be ma ya to ho. Wase. Oh, me patcho men kan sa. E de nya nu ho. Enya nu ho. De me kire se me ye be men. So obi your bar na sen ko ye de me fi no a. Me ne ba bia nkam de ntokwa na be fa. Nke bia na nsa kwa na nke sa ba na umpi da. Nanso me dwene ho se computer man wa bobre nya me de okwachiri. Nsem bia na abepia abeso ano de na wo panyi ye na wo so ye no. Ye hunu wo mu. Ye nchiri men ye besua bibi pa bia firi wa de obeye ni ye nti basa no ato chok. Watwe break. No ye din. Hwew ebetwa. Obi fro mate sesei obi ye sei wo se me da asma hweda da. Pa. Wo ma nipa na no aka to. Asa. Odifo ye beda wase nyame enhyira o number no besa bosu bi mama yana 0244 571050. I say musican we professor for one more can 020 0244 571050. Me catch that man for say me shiemu ha Tuesday anopa bia any Sunday anopa banana anopa no kwesi anopa udu waja junction pa so hwe Hope Generation and aso for computer man wo for number ya cause we have strong TV your digital and such like strong TV so one search ya searching oh digital in so and I said like Benyam strong TV the king of the airwaves. The king of the airwaves ampa ebusha for aha enane nyame be my kwa my dey eye enkomoje no esi wa hwa be this time pencil ya ba modern fa comment fire comment section hall na biem so no share video way on all their social media platforms. Bomodi follow Tuma GH or Instagram, Twitter so Tuma GH _ Facebook so Too Much GH. Nana ma owuswa enemy master in commando so bye.